abantu baitu ngonyora bare amagendero ari nabete kingo promise karabambe getobis na mache naro tingwe bakoyakwanira na proki na kore chinsoko 30 na ande ningesete chinsoko chinde na chiro chingo chakachire gokoru procurement nero ya erire boniga amakarabati nateti abantu chipare chitu arosi chiabwato muchando na nyabegete na ande bune pache tigo chaka na rongo temande na ande temena parati yego serika sobwango getangwa ECD abantu bagetangwa na ba promise tinango babekirande ECD kiaerire a contractor ya iru ya award nero bwango igango chatore tokore site handing over nande gento kende ntaitokote y'abantu baito amagendero botambe magendo tari gento kubuka ritukeri motebe naki kwabekire budget nande yachakire gukora emirimo immediately nabono na promise tia muraba pota shed baitibo kabata inko baroserinde pota shed procurement neregende Gutigana nayo omokonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki oba muchiri bururu egati abamereri be serikali asatebire buna nigo bagose bari bagoteba buna nigo bayeire emeroberi omurai bwense nigo atebire buna gukose gukwana n'ababwatani bekyama kya UDA kurase nyumba enene y'oburai bwense ritwere igoro nigo amotogire omurai bwense asokoreta emeroberi yo kubakonya abasaye konyora emeremo egati yabo omuroberi oryo bwagachi chinyomba cherigorira inse naboigo omoroberio onyota. For creating jobs and income opportunities, this is the first time under the UDA administration. Niseme. Munajua tuko na program ya affordable housing. You know we have affordable housing where we are building houses for the people of Kenya to give them dignity. We want to increase the number of Kenyans who live in decent places. That program will transform Kenya in a way we will not believe. It will transform Kenya. That is how. Ni Singapore. That is how nations are built. And I want to challenge those naysayers who are saying that they will roll back the affordable housing program. I want you to tell us how else you can quickly increase Kenya's gross national income if you remove housing. The countries that the president is talking about all the time, Singapore, Malaysia, South Korea, all these countries, one of the catalysts, one of the enablers of rapid development is a very well thought out housing and public infrastructure program. Next time they are going to do an assessment, the World Bank, you will see in a short while the placing that Kenya is going to get in the gross national index income per capita. Kwa sababu nyumba moja ni kama shilingi milioni 2, milioni 3, milioni 4. Now ordinary people who would never have dreamed of owning a house are house owners. So when you count the income of that person, unaanza na nyumba 2 million. Kabla uhesabu ng'ombe na kuku na ngamia, huyo mtu amesonga. Tuendelee tusiendelee. But more than the houses that we are creating and building for Kenyans, we are creating jobs. Already. Na mnisikiza kwa sababu nyinyi ndio mtaenda kuuza manifesto ya chama huko. The affordable housing program, which also as a market construction program. Si kuna masoko pale? Affordable housing peke yake, we have 235 active sites. Last week ilikuwa 230, lakini nimeambiwa asubuhi we have added 5 more sites. We are 235 sites today, active. We have 400 markets being constructed. We are doing hostels for our students, creating 177,000 student hostel beds across the country for our TVET and university students.
We are also doing institutional housing that had collapsed for our police, for our prison officers, for our defense forces, using this affordable housing program. And today, the contracts that have been signed, if you add what has just been signed off, we are now approaching 800 billion Kenya shillings worth of contracts under this program. Once they finish the current procurement, we'll be achieving 800 billion worth of projects under affordable housing, markets, and also the construction of hostels and institutional housing. But more than that, we are creating jobs for our young people. That sector has now employed 500,000 young people who were not working in 2022. 500,000 young people. The president has directed the ministry and other stakeholders to make sure by the end of this year that program employs 1 million people, 1 million young people. All manner of jobs, architects, engineers, artisans, electricians, plumbers, everybody in between, quantity surveyors, hata watu ya kazi ya mkono wako area. Kwa hiyo affordable housing. So the people who want to roll back affordable housing program should tell us what they will do with the already 500,000 young people working under that program and who are likely to hit 1 million young people by the end of this year. Gutigana nayo serikali yense ya Kenya nigegenderete gusira emeroberio botuki nebirengererio ebiya erigukinia sector HSMI ayonkorengana no murai wense William Ruto chinga kiarenge kwa University ya Bomet ogwanchirwa gose echata emeomocho Nairobi ase enyumba yoborai wense. Your Excellency, that charter is the legal document that the university will be using. It will be a reference point. It's now passed on to the chair of the council. As government, we are determined to bring institutions of higher learning closer to Kenyans, expand choice, and reduce barriers to access. The results are visible. National university enrollment grew by 12% last year, a clear indication that more young Kenyans are stepping forward to claim their future through university education. I call upon our universities to deepen partnerships with industry, with communities, and with international institutions so that learning remains practical, relevant, and forward-looking. This is not only about laboratories and publications. It is about financing startups, commercializing innovation, and building a new generation of scientists, engineers, and creators who will power the country's next wave of economic transformation. I am a great believer in the potential of our nation. I believe we have one of the greatest countries on earth. And with the determination that I see in the people of Kenya, nothing, I say nothing, is not attainable in our country. We will achieve everything we set our eyes and our vision on. Today, ladies and gentlemen, Bomet University takes its rightful place among Kenya's fully fledged public universities, an achievement built on years of academic rigor, institutional discipline, and unwavering commitment to quality. I remember the beginnings of Bomet University. We had a great controversy where the university should be. And I am very happy that today we are here
together, including my brother Isaac Ruto, to actualize the charter for Bomet University. All of us shared the belief that it was time for Bomet to have a university. The only difference was where. Where should it be? And we had many discussions on moving other public facilities to pave way for the university. And therefore, Chairman of Council, I want to confirm that at the earliest opportunity, I will find my way to Bomet University. Bomet University enters this space at a time when innovation, relevance, Gutigana nayo nigo tokogenda gwika ase ekaunti ya Machakos ase aborokiwa bari banyorera maegerio y'ekikosi kya maboko ime ekaunti ya Machakos nigo bagoche kogenda ase chiskuru cy'obubundi ase chikaunti ao imeyense getambukiro kerengete gusira ekaunti iyo asogokonya abasae ase omwaka oyoiga omoroberi oyo nigo obeto mungso ase abasae bange ime ekaunti iyo ase banyoreta maegerio ayo akorekanete ase ekaunti iyo egeti kya Machakos okwana nabareki bamang'ana amaya n'omwarimu omonene y'esukuru y'obubundi ya Kemuteke ase atebiribuna nigo bari tayari kobwa konyora aborokigwa bange eri konyora amaigerio ayo arachikobakonya ase obugima. We are well prepared to receive those students. Our workshops are well equipped and our teachers are well trained and they are ready to receive those students and train them for the next 3 months as they wait for their April exams. And that is NITA examinations. And they'll be sitting for those examinations in the schools where they're attending their lessons. And we are hoping that they will be well prepared by April to sit for the exams and of course pass those exams. I would like to appreciate Her Excellency, the Governor of Machakos County, Honorable Wavinya Ndeti, for the good work that she's doing. When we received those students for cohort 1 of MYS, some of them, and actually most of them, were very desperate. They didn't have any skill, but when they come to ground, we trained them. When they went out, some of them started their own businesses, and others got employed, and they're doing very well. So we have witnessed that it's a very beneficial program, especially to the youth of Machakos County, and we are praying and wishing that it will continue to the next 10 years with our Governor, Honorable Wavinya Ndeti. I'd like to encourage the youth of Machakos County and worldwide that technical skills are very key to our youth because once they get those skills, it's something they do with their own hands, and most of them will not, of course, lack jobs. They will definitely go out there, employ themselves, start up salons, start up garages, or get engaged in those skills, and they will definitely earn. So I'm encouraging the youth and the parents to take it with a lot of seriousness, especially the technical courses, because these are skills that you put in someone's mind and they will never sleep angry with those skills. Mimi kama Lena nilipotoka nyumbani sikuwa hivi nilivyo. Hata singesimama mbele ya watu, lakini kwa sasa hivi nilikuja, niko na hiyo courage, niko na confidence ya kusimama mbele ya watu, naongea bila hata kusitasita. Nasema kweli nimesoma mambo mengi na nimekuwa na mambo mengi ambayo sikuwa nayo hata nikija hapa. Tunashukuru sana gavana wetu. Gavana wetu, we are so grateful. Majina naitwa James Mutune kutoka Masinga. Nimekuwa hapa kwa training MYS for the last 3 weeks. Imekuwa poa. Tumefunzwa mambo na discipline iko juu. Tumekuwa na instructor wazuri, friendly, wanakuonyesha vile unafanya. Discipline iko sawa. Tumefunzwa drills pia. So kila mtu anajua drill. Naweza match. Tumekuwa na classes. Tumekuwa tukifunzwa vitu kama first aid, disaster management, accounts. Life ya watu wenye wako hapa ni tofauti sana na watu wako nje. Huku at least unapata ile akili ya kufanya vitu
Ukiwa nje unajua unafanya vitu zingine zenye ujui. Youth are in drugs. Youth wameingia kwa drugs sana. Ukiingia hapa before utoke hapa una focus. Vitu kama hizo utumii tena juu at least umeenda ile endurance yenye unaweza kaa bila kutumia hizo vitu huku. So ukitoka you are good. Professional instructors wenye wanaelewa kila mtu, wenye wanajua chenye wanafunza, ndio unaona tunashika haraka. Juu chenye unaonyeshwa yeye anajua. So unamfuata vile anafanya. And then they are not misleading us. Wanatuonyesha ile njia mzuri. Tukuru ase county ya Machakos omorigere bwensoko nigo tokogenda gwika ase county ya Homa Bay ase abanyagitari me county eyo bachakiro omogiro obo bwemeremo ase kiri batebire buna no guteikiranigwa kwa magani abo ayiba begete sene serikali ye county eyo korengana no mutenenerio monene bwe kiombe gya KMPDU Dennis Miskela nigatebire buna nigo omogiro yo obonete guchakari tukoria Jumatatu kurende ugatenenigwa ne serikali ye county eyo banyara ko baba okora chinkwana korengana na barabo nigo batebire serikali yagire gwikirania amagani ayo babegete okuigwana egati yabo okubakana engere yabo ogukinigwa kwa banyagitari ebirogo nabo igo kubakana chisira chabo ichibwate. Because it was delayed by 1 day. It was to start on Monday midnight, but the county told us to hold on and they were promising to engage. But sadly they did not engage anyone yesterday, and the little engagements that we have tried to have with them in the 21-day strike notice period has been nothing but nonsense, PR and lies. One of the things they promised that they are going to promote the doctors, they cannot even post the pay slips for us to download and see those changes. They owe doctors money. Some guys were previously promoted and nothing changed on their pay slips. And I'm sure somebody is banking and eating that money. They are to pay them back their money and their arrears. The pay slips are not yet out because they know very well that they have no intention. Homa Bay County has employed so many doctors on contract. Actually, in this facility, there are more contract doctors than on permanent and pensionable. And we tell them, convert them to permanent and pensionable. It's much cheaper because in PNP, you don't pay gratuity. This is one of the easiest things they can do to show goodwill because it has no financial implication. They have refused to do that. To this situation, we have been put on a tight spot by a county government that is not responsive to the plight of its workers. Workers in Homa Bay County do not have health insurance. Healthcare workers in Homa Bay County cannot afford healthcare, the very service that they are offering. This is a shame to the county. It is a shame to the employer. Ladies and gentlemen, we empathize with the members of public in Homa Bay. We have tried to cover the nakedness of the county. We are properly understaffed. Ladies and gentlemen, we are not paid on time. We have members of our union that are owed money as far back as 2021. These members have been working all that time, and yet somehow the employer says they do not know why that money was not paid. Is it that shameful? Ladies and gentlemen, as this strike begins, let us focus our eyes on the real victim and the real perpetrator of these injustices. The victim is the doctor, the victim is the healthcare worker, the perpetrator is the employer. The perpetrator is the person who was supposed to cover us, who was supposed to protect us from all this. Na kuruga bwase county ya Machakos niko tukwira na wika ase county ya Nyamira ase abaroire bakanza kurwa county eyo basabire county ya Nyamira koreta amariogo akanza ase nyagitari ya Nyamira ase kiribate biribuna nigo bagwetera amakongu chinga kiba kwenyorera obobwenya ekerekyo omo MCA o township omoske Duke Masira nigasabiro mugavana bwe county eyo moske Amos Nyarebo kurigereria enganeyo nabo igo asa kwanere gusamochire gitambukiro gukuburwa cancer center imeyage seneno iyachagetigwe ase county ya Nyamira inkwaneyo nigo yaewa okoboko no moske Douglas Okeo Risosa. I'm working with survivors for 35 years. Cancer, yeah? Cancer and breast. 35 years. 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 35 years.
Ono kore ne bagamba batwikire ang'erero kire manasote kubikange natubwatisie sabari eyi egekogera twaratariramu n'abantu n'abaminto n'abagaka barwarete yani throat cancer, coronary, cervical and prostate cancer. Abantu abonsi pimo kanguchinga semoni na mungu tebyo kutokuwa naona ngali ambeo nasaye atoraire kwigana tuaumira ne rero bitugene leko nche nkuru ko mushimo wa diuko ya gamasi mwa MC wodi ya township na ande mu abasikabe kero na chite kumanyanga exist ne kero twa vegetinyo gitari ko na gachite ya leseneno na tegetebe cancer center ekero twa chikono kuyibwati tukanyoranga honestly elino ne jengo ya lengororo nothing much bari ko nyore singi nchono no munyegitari abandi bari gocha banyoranga no munyegitari ko ntura toro munyegitari bone ko so from there tukaye tigeje bone ka health center tukaira tuare rumwe mwari se nyegitari tena ne so sidani ngaite na ritu akore to mukutano mutangani ni kiombeki tari rori to umera ne tangani ne kiombeki so rero na inche gento kiagera na cha munyekero go bana banga kirite sim agante binga rero mbaba nenjenga batebi nenjina na ikubube yakega matuka etama ga rero nangikana nyor tengenya sawo nyikiri na abiri bya nande nabwenire na boranga chencha go chumuika nabantu aba minto bonse abatari ngamba bantu bakuri wodi yano ndara jana kuboranga nabantu ye wodi yano kono busogenya nabwa nabantu barwe township pinya mirengima bara nenjina abona kinko bajoini because ebago tebangore kore moyo turaitera borema ngore kore moyo turaitera buwaire nonye ndo korigire byabasike bunaba ekero barigire timme cyando bagwetera ngano ni byogoria cancer ngo naguti ntokora rigire none byo byogoria cancer rero ndi kubara none nyegetari yiturugura bo kibese kigotomu is a lot of money kyakolera ko gende sime buko yaba bantu bunaba nabo bone toka kuno ni project ile ya moya froka mbakora banyora ganto kake inde bati amosio minto tikakona kwa award chi contract ya basani bawo ekeumbengera ya cancer consider damu bagantu ka faida gago tikara ne bani para bangule abarobe ruwari libagora chichi ntetere abatari bantu bastale bo mache buna yubisime bibigo jimbo kibasa bune chichiko na gutangaza kisirete chyebyombe monene onenya sata ari gukuna akwa mingire ne kurasa mago gaito nyasa go konyi no gendrete gasi kware gokonya naba abatoko na kweba chaiga mambye marwera ana ara gututura ngore tara gutura bakaguture murayonde bwensi okwebweri obyeri utatake tinere gwita abantu bamintu bali nokugani ngore ne bigani byarenge ne nyangi go sibiyoni yo muntu monene moko kora komango no tukara muntu tukuna konyegeria mari tuwose ngore no muntu siranga aru yo no turikero muntu ari ne mbando nyingi kurumagaga ntoko kalenda abantu abalinde bamintu ko bari moyo batarazira totenene na barabwa onyengenda kaka ko bakiya banga twara tare na barabwa ense sabanye na barabwa Malitanga Douglas solution ko serisosa ikiumbeke na bena kero kyo tuguye ko basemya abantu barwarete cancer inche na jira lero kuja ko basegeta na ende ko bateno buruiro batatu is not the end of them ande toko siga bagambi baito were basebale mbanya kubanga kisabali ku Nairobi na matanga bagucha abantu isinka ko haba bale moyo mbara ba Mario go sembara ba assist nene we okonyo munde kerale moyo ora kole inte kiamono ko weke rogo cha matanga ayo jo kurchi besa kera taibeti igwa batu agirire toje to osibiti na bro nto bwade na bara ibande bons bari barabe bwiringo cha koraba elinde kigere jinyene na kibata kere chinyinge kigere kero muntu arwale cancer diet yaye go change ngo that is why we are here to bwade na bara kono ga igase ke umbeke yeito nto bwate challenges chinyinge sana abantu baitu mbaroro konyora tutabwati chibesa toko gura mariogo ntubwati besa toko chira nana kartu kuya mariogo Nairobi esengencho ga igase itu muna nyamire ya mariogo tayo toko Buyamano kigima omurigire bwensoko tokogenda omutimoko mokego tukwirana toko na mange tukwariganiretie egati yabo asomorai bwense ya Kenya Mweske William Ruto na baigo abaraibande kurwa ase serikali bagendete kura omoroberie onyota ensemo ya Kilifi ase abasaye baguchikobwato kero chibese chogo chaka obonchorere to cyare eretara nelene tinyambane ensoko TV no boroso bo muguse inyoranga naboko genda gutubwatia ase metando yonsi yekerero buna ensoko TV naboge namba itu studio nabokunya gutorikera ujumbe yawo chaka igankwira na tonyara ko batoko yasoma gwetera 0788666663 ngoira na ndege keke kerebosyo Eje Nensoko TV
Oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengi chao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV
twachire gutori gisako ky'omugusi kurwa sokurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomi ore gikoro ky'omugusi wetero omurobiryo bw'igikoro gyaitu hasi tukumira nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika erigukwanira okwebugia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero obulimire bw'esiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorera ibaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokomerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago bahweka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro buri bobori mino butugi ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miata sta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibere chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngaroromo ijano umozu bataya mabwari Muligeri bwa Ensoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete emerondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chiana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ore asi chinsemo Childoret neranyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba na chinsemo chia mulo
alias omogusi yare emuretie tunyare koba tokoire kegusioro no mugusi anyare koba gakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare koba togoikoro nerio mugusi nere anyare koba gakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni gia Soko TV no gotochi koba togokora igekoro giaito tunyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare koba togokorereria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi mirna nabari b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitananya cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye nen Soko TV, oboroso bw'omugusi. Biamono kigimana ndo murigirire bwa Soko no kwegena kwa nebuna nigo ogenderete biyana nigo ogenderete kubwati omoroberio yo kugochira kurugaiga AMSM kurwa chi studio chito Soko TV oboroso bomugusie moroberi bwetu robine kero twasoire asensemo ya kabere buna botambe asensemo ya kabere nigo konyora tubwata abageni tuna abantu twanjita abageni lakini tinda mayanga magenaro montanaro tanjeti omageni karibu sana Obed Edwin. Karibu sana Edwin. Nabo kumanya omurigire bwa Soko ire tari aho bono makonya na asirire batebi baterire tari aho nga yoiboire alafu rendo makubate nga ngento kikiri ugocha kwara akora sobogima. Nawego. Samaria tanguruku Edwin oiko yanchoga. Inje spokesman ngira tawa tayasa kigusi spokesman. Omonogeri. Ndio monogeri wa Jubilee Youth League wa Gen Z. Nje nongi were miangara wele miangara ngayere. Mihanga. Miangara. Ya. Miangara yenya masivi abantu baichuni nyali bali masawa. Yabo no ndwete. Nje bindo ngokora Nairobi consultancy. I'm managing director of Gesco Consultancy. And ekine kingokora. Biamono sana rero ringana rimwe mutu guchukwanira tukwanira technology and innovation anene gaiga kerobona ibuna umusae kwarorekanire umustari umutu mogotebanga agency gwateyo araji agency leader abwase Jubilee Youth League ndomete nga Jubilee ne kiama gya politics abana buna umusae na kikero kende technology gocha yabakonya kerobono ero murai gari turacha keroro asinda one okay technology yachite kanyora ngirate technology yachite kanyora magendera yachite kanyora digital platform okay yanyoreta magendero ekabana ki induchensi tolera easy okuonerana na agency bande nationally tutaligo ikesi bale na utoko barangira chi online tokubona na barau ebone technology ekolete konde eretete communication ekaba easier which is chi grassroots inse alafu technology ande ya tokonyere size unatoliga ya letire amagendro go chise bichana konyora chigasi ogora technology kire ya lete tu okay matiango nyerete yune bonto tagite ko tenia kirogo ero turuseti analoga katoleta digital kira toleta ai gore tenjera yebinte binge sana otero na saizi aba saya bange te bichano chigasi chibali gete saizi technology gerete otero na chiuba chigasi chionra ni chionsipi chigetange 27% ya bichana Kenya. Okolige chigasi chwa kora chionsipi technology agerete. No mundo agerete technology yuero
matiangi korore ekiwana kitokote una indumne vijana tokotena maegesi matiangi tomosukume motu totenero gochi gotukwana indumne vijana motu ali esoli torore gasi yakora torore asa turuseli asitoikire saizi inde comfortable goteuna technology matiangi aletete yagerere na wako register company yako kuisaranste nyumba o register certificate ya agupo kuisaranste nyumba korore egasi rahisi lakini serikali yako nyimete ende soliure kichana solinaki otagete omondabe maiga yao ogosuguma etende eyo lakini totete tosugume matiangi nekere to chi technology cha korega sire rahisi onye chitende echo nyechiro to apply mbanya kuligeri miaka kiobwate biamono sana sengencho kwanyere kuba gukunira gabo narore bono morengo wa sengenchore jubiri kwa atebire ngo mwanzilishi o technology ni garo omoske Fred Matiangi akuno ko korora kwao lakini nende akaruto gukwanira omorigere wansoko nigo tugukwanira na ki technology na bego innovation ego konya abasayi nyorenga matuka maigaiga twarure abasayi bao korukwandamana abasayi bange no ndire bare gukora okwandamana bare kwandamana gochia nsemo ya parliament nigo banyata ko bagutumia mutandao kero batumia mutandao bakaumira nororo kero kende ndara kubori Edwin abasaya korona ngotumia bare technology bia as a youth as a youth asokora kwa asokora kwa ne ekobwandi na mindset ya evijana na kiere mara bagutumika bia mara bagutumika unenta wendredi ekobwati na ngaibaruete background yao na kiere esa uli technology bwate bindo ina bionsi bindo ngeye getali se technology troje the technology in terms of communication or say in terms of any other technological so technology enene wetera na kitoko nyirigiri lakini tokora anene communication otoka una mbara bao kora chiga chonrai bago tumeka technology konyora mapato mbara bago tumeka technology nagimadarate mbara bago nyetumeka gusuguma chi agenda chitabu ati bongo chire isikone bintu bigoto konye sense lakini mutuko bago teona into opposition to suguma propaganda lakini tali una to suguma propaganda inde to tumeka communication ye technology yo koleta ngende ko kuna accountability totagete to weka accountable ebiongozi ebire ekirogo enkiba kolire na kiba ikirete na kiba ko bange mebango yabo intubune bichana na kitora konyeke gwetera emebango babugate agino kire to gotumeke mitambo kole kwende ko barusia magoso ono bacha gotugonjere baturuka chi terrorist baturuka marieta wao chigun lakini intundoligun ineto ko weka accountable ingende to gotumeka politically ko make accountability ese serikali igondo ndoli kwenye tumeka ube lakini mbara baba kwenye tumeka ne chinjera chitabwenredi lakibaro sereti office of data protection abacha saize baletire na kibanye baro kita abao basigari bakoligeri online na kibando bakonye tumeka kanone igo ndoli bobe mbiatora westikire alafu gwakwanirika bwakiraba nini data protection igaiga policy nerororo ya gwenete gwetigwa asiriri yanyare ko bage gukwana ababunge banyate bagatebanga ondo mwensi urachi konyorekana abasayo maita bagotebunga mostly youth leaders go say youth abanjite ko publish amangana yoborimo ababunge bakanyara gotebanga ondo mwensi oguchikonyarekana gagwakecha bamangana yoborimo so mutandao uikaimukiriwe getambukero gende gikarama chakoreta okungusana ngo abeta orora abasaye bakaramnyoka abande mbaka kotin singencha abande bagoteba through that online no bakonyora living ya okurororo gikabona mangana nachiko bagaguchunji kumangana kyokobeka gokobeke kinge esengencho data nerero go protect that was active ndigo chikoba karangere kyaongere kikubwatikana ningane egengere kiane kikirina ki online ye mbaro bakobeka une content lakini mbaro bakobeka una chi account chao chire ratarate serious kira bago chibeka serious ekobwatina ki ingobekire content yeyu ande na ki okonyeira kira baletete sheria ya policy
yo kuligerie magosa ayu talibo bembuya lakini neki ingige koroki ose oyu mangana yo abegitino yo boli mose kemene onya koene kingo iyo yo tendo jose mbuya Mbia mono sana Edwin okere togendete gusanga kero kwarorera si screen yao gabwensemo omurai wense ya Kenya omoske William Ruto nigo are chinsemo cha Kilifi ensemo ya Butwani Waterfront Park yugotoka Malindi me county ya Kilifi asagendrete kora omoyiga onyota kero tokonya gukwana igoro yabasaye konyora egoseku gwekine emeroberi ya innovation and technology no murai wense niga gotebanga ainensemo ya agende gusira abasaire ndi guchakia obonchorere konyora ebese turagenda yemase yemu turegunga nararia yega omurai wense ariganiretie abasaye ba Kilifi. Tumekuja hapa leo mambo ya vijana na mambo ya biashara, kwa sababu ninyi kama vijana wa Kenya ni watu wa muhimu. Tumekwisha kubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya taifa letu la Kenya, lazima tuwajumuishe wote, hasa vijana wa taifa letu la Kenya. Na mimi nimefika hapa sio kwa sababu nimekosa kazi, na sio kwa sababu mimi ni mtalii, na sio kwa sababu nimepotea njia. Nimekuja hapa makusudi. Nimekuja hapa makusudi kwa sababu mambo ya vijana wa taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Na mimi niliahidi ya kwamba tutapangana na vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu vijana wa Kenya wametumika kwa mambo ya siasa, wametumika kwa mambo yale mengine mengi, lakini hatuja kuwa na mpango maalum, hatuja kuwa na program deliberate, intentional, practical ya kushughulikia maswala ya vijana wa Kenya. Hakuja kuwa na mkutano kama huu ambayo hakuna fuvuzela, hakuna mbwembe, hakuna vitimbi. Watu wamekuja hapa wanataka kupangana na biashara. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na hakuna kijana hapa ameletwa na mwanasiasa ama na mtu yeyote. Hakuna kijana hapa amefika hapa kwa kujulikana, ama yule ako na connection, ama yule ameshughulikiwa na mtu fulani. Kila kijana aliyefika hapa ni bidii yake ndio imemfikisha hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize vijana. Kuna kijana hapa amefika hapa leo kwa sababu alionga mtu fulani? Kuna pesa mtu aliwaitisha ndio mpweze kufika hapa? Wengi wenu pengine hata chief hawawajui. Pengine MCA sio rafiki wenu. Pengine mbunge hata hakujui jina yako ni gani. Si ni kweli? Lakini wakati uliposikia ya kwamba kuna mpango wa nyota, wewe mwenyewe ukajituma *254#, ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa ufike Malindi, wewe uko hapa leo, na mimi nataka kuhakikishia kwamba utatoka hapa na pesa kwa simu yako. Tunaelewana bana? Mimi nimefika hapa Malindi mara nyingi. Leo hapa mnaondoka na pesa milioni 124 hapa kwa masaa machache, in another few minutes. Nyenye mnanielewa? Ndio muweze kufanya biashara, muweze kujisimamia, muweze kujipanga, ndio kwa pamoja tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mchango wa kila mtu ni wa muhimu katika kubadilisha Kenya.
Na ndio sababu nawauliza vijana wa Kenya, siasa imebadilika. Siasa ya zamani ya ukabila na chuki na migawanyiko na ubaguzi, tumesema hiyo siasa tuiwachilie mbali, sote tuungane. Na ndio nilisema wakati tunapanga vijana watakao shiriki katika mpango huu wa Nyota, hakuna mtu ataulizwa kabila lako ni gani, wewe ni wa chama gani, wewe ni wa dini gani. Sote tumekuja hapa kwa sababu wewe ni kijana wa taifa la Kenya. Vile vile nilisema ya kwamba saa zingine tunasema ni mradi wa vijana, lakini kule ndani inapangwa wazee. Tukasema katika huu mradi wa Nyota, kijana wa umri kati ya miaka 18 na 29 ndio watakuwa katika mpango huu. Kwa sababu saa zingine unakuta mtu wa miaka 40 anajisimama hapo anasema mimi ni kijana. Ni kweli ama si kweli? Nikasema vile vile saa zingine kuna vijana wengi wanabaguliwa. Anaambiwa wewe hujapita form 4, wewe hukupita vizuri, wewe huna elimu ya kutosha, wewe ulikwama standard 7, wewe ulikwama form 2, wewe ulikwama mahali gani? Na mtu haulizi wewe ulikwama standard 7 kwa sababu gani? Kwa sababu kuna sababu nyingi, sio kwa mapenzi ya yule ambaye hajafika form 4 kutofika form 4. Pengine alizuiwa na mambo mengi. Ni kweli ama si kweli? Tukasema hata na wao ambao hawajafika form 4 ama walifika form 4 hawakusonga mbele, hata pengine walipita mtihani lakini hawakwenda mbele. Kuna mwingine alifika standard 7 kwa mambo hapa na pale, hakusonga mbele. Pia huyo ni kijana wa taifa letu la Kenya, na lazima serikali ya Kenya tumtafute, tumshughulikie na tumpange vile mmekweti hapa katika siku ya leo. Vijana hoye, mnanielewa? Kwa sababu tulisema hatutaki ubaguzi. Na tukisema hatutaki ubaguzi ni kwamba hata yule ambaye hajasoma kupita form 4 tusimbague, pia na yeye hawe na mpango ya vile anaweza kushughulikiwa, kwa sababu wengi wako na hekima ya kufanya biashara, ya kujiendeleza, wanahitaji kuinuliwa, kushikwa mkono ndio waweze kusonga mbele. And that is why we are here today. Vijana mnanielewa? La tatu, tulisema saa zingine miradi kama hii ikifika, ni vijana hapa mjini ndio wako na network. Hawa vijana wa mjini peke yao ndio wanapata nafasi hiyo. Tukasema ili hii mradi iwe ama iambatane na mpango wa bottom up, tupeleke hii mradi kwa kila ward. Hata kama ward yenu ni Adu, ile ya kona kule, pia vijana wa Adu wafike hapa. Hata kama ward yenu ni kule kwa mbali, pia na wale waweze kufika wapi? Waweze kufika hapa. Na ndio sababu tukasema we want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya who live in our cities, who live in our towns, who live in our villages. We must give them equal chance to participate in this program. Na ndio sababu hiyo mimi nafurahi kufika hapa leo Malindi. Tuongee na vijana wa Lamu, wa Tana River, wa Malindi na Kilifi, tukubaliane vile tunaweza kusonga mbele kwa pamoja. Mpango huu wa Nyota itawafikia vijana kama nyinyi na business support ya shilingi 50,000, vijana 123. 123,000 vijana kama nyinyi watafikiwa na mradi huu. Kuna vijana wengine 90,000
katika awamu inayofuata ambao watafikiwa na mradi huu. Kuna vijana wengine 1,600 katika awamu itakayofuata ambayo itafikiwa na mradi huu wa Nyota. Kwa ujumla vijana 820 watafikiwa na mradi huu wa Nyota. Vijana hoye! Tunaelewana? Tunaelewana my friends? Na ndio sababu ayo nigo agendrete gugochera gusenu murai bwense ya Kenya omoske William Ruto amona barai bande bagendete kura omoyega Onyota imeye county ya Kilifi ase enkwane yo murai bwense William Ruto anyara ko bagakwerera abasaye bense meyo nigo atebire buna umuruberio yo nigo rengete gukonya abasaye kwenyorera kibese ekyo barachi gochakira obugima gose barachi gochakira obonchuria na bari barasense moyo obonchuria komenta obonchuriri bwabo gose gukinia ebirengo by'obonchuriri bwabo ase enkwana yo murai bwense niganyare ko bagagoteba abasaye bense meyo gose be county irit kuri rero nigo bachikonyora 124 million ikokero musaororo gochikonyora 22,000 chibese chini gochigo chiweke kerenga kia 124 million chibese chirengete gokonya abasaye senkwana yo murai bwense nigatebira nga omoroberio yu tubwati kwancherere kunde gwensi abasaye onyore nga kurumaga ganyare ko bagagweta chi county ao ase na chite county ya Kisii ase boiga abasaye be county ibanyate ko bakwenyora chibese yu asa gotebanga konyora chibese cha Nyota tarasima umanyane na muntu ndibonse turikumanyana nomoro turikumanyana na murai egento bwente gutwara nesimi yawe yokoboko ogende bwa apply urangerigwe erindo irwe kosinke igona kyoraje gutumia ebese yo alafu rende ekerorit kumna rero mukurangerwa gari momaye komanyangana kichibase chigoswa itokanga kwa nyorire obumanyi bwisaine na kyo gukwegenderere nomoro bereyo Edwin esingi tugendete gukwanira iguru y'abasaye nabo igo innovation and technology ase omoroberio yo Nyota ko iguru murai bwense niga agukwana nga bese chinchibwati gwancherere konde wanse chibwati form guchichori agoteba ase technology yani esi boru bwate simiga kero bwate simi yawo iga wa apply ala friend onyore bese yo. Do you agree with that? Okay, nabongo ancherene soli esinkoru ba operate sesimi maro banyorete maro batanyorete lakini formula yo guchagua rero tutamoitina kibo para akintaribo begaki kwanjeranire gwatebire nga nesimi of course technology togendete gukwanira gaiga goze innovation nere yiga bono turi kunya kumanyana kuimuki masakara guchicho bisi cyo mugambi gosomo dio ogosomo MP tebwati gwanjerere konde gwansi nesimi bono gwatebire nga aso tutukanu bore process method batumiete go select nero tanjeranitire nero data tamaitina kiere so leo ndo wange esinkoru wa pride lakini abo bachorire ndete yo maite ngochorire omundo oyo muigo babiru batu lakini no bato muntu maite nga ofaidikire no moroberio yegonyota ni maite mundo oyo me weka asabando wa pride koru singoru wa pride ondo 138 lakini omundo oyo mweka nero nyorete ererende na kyawata besiri nereri siri teyo no nyeta maitina kia choreto igorende gente kengera tigato gente Nyota nero ekia okora na Nyota nkerigia kore tu 2018 17 2013 keri koro ku Kiop Kenya Youth Employment Opportunities njenga kia yunanyorete eso bado ne kwende university nali nanyorete Kiop ngaswa training ndabondiso one kia okora no kwirorera Nyota na Kiop to waithiteyo etabotineri na ki saizi okora register na online tulikunya kwenda mobisi alafu nero gweka gocha koronje bese ya sesi yawe imetoroji ondiganda abuli saizi esale otebere 120 something million akoro 124 million ase county yeyo lakini kwa kesa una tiba chiya tumikie onjokana na Kenya ngima koronji Nyota yeyo na uchime chitiko ngani chibese cha koronji rero eso no bulimo bano nje tingo nyara ko manya sabu lakini ngine makero anya kwaligireti ngoro je office ya deputy president akorara mika bagotebona chibesa chiri budget yari igete
yo konya gutara ne chinde go chisiko ere nyinge kubwa ya magendera yone kitawata yona acha te yanya kwenda koronji kire county yo se chago tumeka koronji kire county abako nyarana aba sahibi jana mbiro bisomete biko te mbaga university bitabo batabwati gasi abago konyo na nyota mbali batachete chikosi chinde chionzi babaigite form 4 bakatigira au lakini aba bachete chi university chi college na bara abangi siko batabwati gasi saizi bona nyota ibakonya on at least bamaito bogima abono bachakirisi kubachirisi ko chako bogima mbabwati injerende yonsi abone batigirisi kweso libara mbasomete nanye kwigwa buno kwika okwana una nyota ibakonya oli batachite skuru bata yite gukora form 4 karori lakini abono bakolete nande ngitora abange comrades basomete batabwati chigasi no bara abange siko saizi aba batachite form 4 barogomete bachake tobogima mapema karori lakini aba bachite skuru wakachikora soma wachakuliga sisiko abo mbaje kuchaka bogima mapema to kubeka ni umuntu chite miaka 4 ose 5 kusoma n'umuntu tigite skuru akachaka bogima bia mono sana Edwin twakwanire ngani US ngencho nigo ebwate nero nebwate technology memoriga wensa ko tukuminga twakwanira technology and innovation aknande twagenda umuruberio nyota is part of technology ekagera abasaya nigo bagwa apply chibese wetere seminar chibese chichigo swaseseme bese chinchiri kwena nukoboko esta irinere go apply you Edwin anyare ko baga gotebanga tamanyetinga method kiego korwe gari akira selection wa apply mbia selection wa mangana kare kira tanga ba apply ta bangi lakini oyo konyora noyo moiga kira bano togotiga na yo ye county ya Kilifi nigo tokogendera na gigase togendete no murubiri to technology kira tokonya gukwanira na kia basaya bara embrace non technology non challenges chichiga ba gwetera technology kira bano gokobori gega ustokogendera gukwana Edwin ko batikana gaiga umurubiri yo technology go seba birengererie nini bya ukubwatekana na technology and opportunities totebe chama amabaga yabasaya chimiremo na kyuranya bekerere egina tena technology mbiyere soko chane gasi actually saizi technology ne regirete 60% yabasaya were employed so technology yachete kanyora ngirate technology came and met with the digital transformation ono kerabia omeranite ekawa double twin transition eka create employment enjera mundata tebe naki na we ya lego chakawaiga so saizi to figures abanyara una saizi more than 1 million Kenyans young people wali kirena transportation ya digital economy like more than 50,000 wali kirena e-commerce chi businesses chi online cho koribia sala online utabwati obisi ikono technology netokonyete sana alafu bado neretete communication ekakorensa ense ekabamne ekenyoro omuntu kara asandons omo koribia sala nere wetera technology tobwate saizi gombiyere motokonyere ekibo tobwende konye kolera bono no konyementa funding torona ki anye saizi funding bekiro ya letire miremo nganaiga igotoranyementa funding natomento chusi bere tatu na kitora rosie gas chingana chebichane binde bire university bikolete bitaliko kunyota biresiko igaba so atebrenga negendete gokonya abasaye konyora mabaga yemeremo na ni bado tusikurire the negative part of that abasaye baroro bagotebanga through technology baroro na to kwanega they have lost their jobs okisengenjo ya AI artificial intelligence koro konyo command chikamba ni chinyinge most mune chichi online wa kwanire baroro konyora banyarire ko bagosibanyare ko bakwenyora batabwatigasi sengencho banyare ko baguteneniwa kubwatekananga AI no mayetekero kunya command karonyete command system na beko kora egasieri kwatagete gukora muna most na chigasi cha research na beko gukora research ekero konya command abandi beko none chi robot ngororore none mebagani tutechi hotel injire Nairobi gaiga ni instead ya human baguchi gokorororo
gosavu na chiwaita ne chiwaitress kwa nyoranga mbabwate chi robot. Sijui kama umekama across that thing. Robot nere go command kwanza nere go yakoretera kwanya yairani. Na kiora kwani kubwatikana ne gitambo kerebyo. Asaba sai bari ba technology yagere bari jobless. Okay, asaba sai bari technology yagere bari jobless. Again, whenever there is a positive change, there is also some consequences that we have to pass through. So, technology, ndio, yaletira magenderero, abundogo kana. Lakini bado, technology ina corrupt human interactions. No, tatiga kukora wandu wabe jobless, bado ego corrupt human interactions. So, lioko nyara ono, Taya wanda wange Goto wanda pia tuwa limit tuwali na ki negativity chena kichingana na positivity chena kichingana tokora positivity chile chinyingi wetara na negativity abotoko sukuma lakini onye njira ngaini asinaro toko umisa mono ege wanda tuwa balance bia mono naende kubwatikana na yemangana yakato kana about technology ni goto kumanyago sotokoranga abasaya bange na ubare innovators abasabange nabo konyora bago chaki gento kia technology bagaka mbara tari barababwata ideas na bantu kwana bagako maitengara ke banyaite ko babago soma school kira banyaite ko babago soma ono babwati that ideas mo no bunaba abasa konya abasa na bago chibakora na ubari innovators wa technology na boigo tari na bago tumia they are the innovators na ubari users na bako misuse na kiora kwa mostly they are the innovators, they are the users na ande bari bagutumia abo be technology are those youths na kia baro togo chatwa Quebec. Okay. Indune abasai indu tole creative indu totabugati ebinde bingi mutu igono no ketobwati ebinde bingi so mutuito okonyora na botokora ngere straight nagi tolina in tole asa in the innovation part esoli togo ya tolire ki abasa abaga kawaito no bakoleteiga ido ndo liko kora una baragu to comment to choose yenke a generation esoli kire in every generation there is always a little change from the past so igo kire generation ile gocha teliko kora una abalenge maega bakora oikamba kabonjereri ine tokoro innovation we innovate warole na ki different kie echikowe mutu au wotatigende abosa bote ko misuse enda yeko garaba misuse ngirina kyo konyara mutu tabwatigasi ara idol afo bate binde binge mutu onyara wono edo soire gambling online ero ko misuse online so era addictive onyara wachakire ko bachi scam achi online wachakire ko bibindo binge eso online ere open to everyone but enjero konye tumeka nere ko bwati you know as young people as far as we are the innovators we are the users and we also the same people who misuse it we cannot restrict how these young people will be using everything but the government now walileta emebangirio yoko rogina olioko misuse wika apewe discipline gite korole na wale bako innovate bagwenda ba na baro bapewe discipline yawe so lina kinjirete yo abako misuse muko ba discipline lakini abako innovate funding njiyo university ere kongu chire kijaji konya kogoma ene chinsa bago tuguta igono as far as moko leta chi policy chi serikali chi chogo discipline abako misuse technology na abako leta innovations na koleta magendro ya technology babwende bashughulikiwa mapema sasa ulinjirete hiyo wate mna tutageta magendro abako misuse kwa ba discipline abatali ko misuse toliko bapongeza igo abago bakoleta innovation babwende baguchi award chiabo onye funding yementu National Research Fund nero lakini bantu mbama iligo senero sitliko tumika sasa uliekirete abantu bama terbu yoka nerbu ne loan weka ebichana majiko koirani go chebe serikali babwende National Research Fund era tu saba sa university ni college ni TVET ejiko kora innovation buya na liye bichana bitachi ko misuse na liye bichana bira chikonyora ebe sabono yo gutumika collect innovation because
young people, they have ideas, but they don't have the capital. Biamono sana, biamono gabo. Abwasi wa kwanire nga young people, they have ideas, but they don't have the capital. Ikongrasi riboti nenarengeti kubori. Challenge echinzire chichi gaba saiba go face, since they are the innovators, the users, and everything of technology. What are the challenges that they facing? Wango chaka ni inakolera. Okay, awasaya mbobwate chi idea, chi nene sana. Owa isaransi oige kibako gotei. That's an extra potential, ama exponential potential. Lakini ono capital ya chiawe shida. Wakanya una saizi au wako capital na nyota na ndo au ruta teva. Lakini awalinde wako te university babwate chi idea chi ukoboko. Gasinjie wao chi ukora. Saizi technology ya salary chika sikuna chia marketing. Online writing sorry sasa mundako na ChatGPT ali ke jiga sinjiro chia siri ko online ono chia siri na babu na chiba le gotegemea capitation nga yikoru ababachi okonyeka afu okonyo ande abasae babote chi project lakini kile baba suma chi project chia wochi mutu oikebe ingyo tabioleta cratelor sijolete evindu tabuati okora ono wekanando chikuligia bantu bande oba explain your idea, your vision, your mission kitamba bache sege ko tokia omonye go soena na bano mujiko suku machi project yao ama tukasukire chinsa chiara sukire bagosa iri chinsa chiao lakini onye serikali ke navera tokonye tere bichana funding ngao yo gochaki chi project njiro chinene ejoma etakwena na njirichi aba chakra hustling ya boerense because 22,000 cannot run a company korare inebe sa hustling 22,000 tego chaki an innovation project tebe mna njene kijana ne university inde na akiri research yane na rore enjera ne ronda kuresi nyementa 1 2 3 ebenjera gete capitation inga indarusi kitambonji go sell the idea okonyora woyigwa sell the idea yae ukoyibira idea so yaro mwana tomaiti mambo ya copyright aiba idea yawe ndakole ga tukonyora faida none gende gionsi alafu ndumune bichana eshida gato tokonyora ikoro ku discrimination ile konyora emyaka inje mbwa saizi mbwa 23 kingone sebengi mbaseli mayona idea ndabwati mundo ne monene okonyora umuntu agopusa no mwana moke tamaiti experience inde tarawi manyambona go chakaroje na bago ikaki tabwe neti anje ndiba otalikoligira discrimination unati no mwana moke ayo sena kiole wa listen to the idea era barato konya sana induna wasai that's all because it's all about the idea, the implementation and the monitoring and evaluation idea buate na kyo konya kora mbipango kyo buate ekina kibonda bato listen bato listen igo bato sai biamono sana ogendrete konyoro murubiri gweto rubini kurugaiga Ensoko TV boroso bomuguse kerondo chetoko kichiko gendo mutimoko omokego ritkuria rero nigo tugukwanira igoro ya technology and innovation and gucha sabasai onye kwa kokare konyoro goswa gosego kare goswa emeyo murubiri bono igo tugukwarigani nikubwate iboririnde nabo koririka gwetera se namba ya ito studio eyure 0788 66 66 63 0788 66 66 63 ngoira na nyarande ko bango soma gosonye kirio oranyare ko bakugukwanira about innovation and technology na bokubeka gabo ujumbe yawe nyenge ngwira na tonyare ko batoko yesoma ngwira na asengencho Edwin no mwana siasare ninyare bono to kuchikunira nsemeri ya kabirenga umurobere go technology and innovation impact kiobwate kuchiase abasai anene bone karotorigereti chikampeni obochori nabo igobonekero to agete sabu ya 2027 ayo mona yanda mange egekege kerbosi to chiare Eye Ensoko TV oboroso bumugusi obutini no bosombasi amate
ningi kiri tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yekireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora kingatare icyobutindo Chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nsoko eye Nsoko TV oboroso bomugusi Karibu naenda umurigire Nsoko moroberi bweterubini asetore sentunda ya kabire naende ya omweru kigima kerondo cyabutukire gusitugate kidake 20 chikoraga chinsa isano na mocho mugaso bwere tukorera reke tuguchwika omweru bwa omoroberi korende tutaragenda asense amigo tutarachi kogenderera no moroberi uyo nigongo kumanyinga rit korero nigo tugukwanira igoro ya technology and innovation anene karabono konyoranga technology igani murekireta abasaye obanyere ko bakubwaterania amangana manga mange imeyenze rit korero nigo tubwato omogeni kurukunga Edwin Oiko oyore Gense spokesperson imeya ekiamagia Jubilee Youth League uyutogendete gusanga imetwara sangira manga mange lakini ona sense meiga seginchone ni garo mwana siasa bari bakonya kwegerera obwene bwabasaye imeyense nabo igo asibya mabya gisiasa nigongo chikwira ribageriri abene kigima tokwanerenga technology and innovation impact kebwate anene asobo chori bo mwaka 2027 Edwin. Yeah. Technology 2027 asira tukonya saidi masoko barachikura esa uliga uno egesoidi na kimwero bereti bono technology ego chikobakonya technology era yikoto turachikubwatira neki chikura cyarura segite asegite neki cheikire esipuente goika eso uliga lino bakora goje basoera okonya chikura ndio wake chikuro chego buya lakini kile chiko tomo chimotu
Thima ringi chiga na gichigo chichiaba. Ndara kwira ni maega. It has Chiondoka. been there since 20 gosendereri. Kimskit, ngote Kimskit technology chigotumika. Alia soko ndakobeka chifingerprint nini. Toka ruga alia soko barama sakarabana bakangea watanga tigatoatumia Kimskit. Kego sinyapi naliogoraki. Nario kwenda se photo register kwarigererigwa watebigunga lakini mosi okonyora ekarogo vote okwenda kwa beke kiara kwa vote ri bado technology kiroko ndanya ko vote na kiara 2022 amasakara wale utumeka si wana kuangalia kwanza kwa voter register hiyo ni kuangalia register nakero ba ko bekira hiyo kuligeri bagwa kebicha is that technology because in technology ekero umaite na vote na ngote ingobegore kiara Kimskit kwa cheki kwa the moment yuko beke kiara roro details chao chons cha chiro yo linet nyambane emiaka iburuko senu no register tenini barra nororo ko genda kwanyo kwa urisa karonyeri umurai bwense gocha bali bonse we women risa karoko ego no okwego yabo no ishide gotoka risa karoko ego gali ngo vote yaro kineki you are a registered voter jidete sia na chichi lakini go chikuvote kwa risa kara yako risa kara iliyo muntu ali ndigo chiyonjo ikobono risa kara iliyo tetelirwo again then on digital na ugali no noje ndo mai dobi ya digital ego chikoro biegasi so lina ki kogo vote iga online muna kwa vote iga ya balire korore ibonera chikoba counting on voting korore igo kero munda wake kura ko kirio kana ki oyo ese saisi saa 7 Ruto wakiruga oyo wakiruga korore ekoba continuous counting while voting but tukobeka masakara kwako mboga chikura mboga abantu bakoregwa akachikura ritukoligima amasakara wachake osekuimuki gochiarari ono mutu ali ndabeka likorokorolia nerimo bichikura ayo no kagocha onjoru ngikira oroki endumio kira oroki so kirogo gakura sakara rito bikolikona ayo yonde ngo akekura kwa bekesi ogotiki guka mineti umuntu nabara rose amasakarae areta abu awonjora ayande mutarochi gose chiguni chitomu vurugu 1 2 3 amasakara yonjora tutarochi but bakobeka continuous counting while voting digital ila chikuleta manganayo esa kero ko vote no nyekero ko rachi online poll kero mutako vote iga ya reflectly direct korore igo digital ila chiko tokonya tobe na accountable results 2022 ero Ruto na gwete ga vote ngota ona ibete lakini uchimutua wewe mboyo orabe onye toko chiko tumika technology inibono bunabasaya anene bunayo oramo saya samaneno ya siasa kero kende mwatemire kubeke kerengererie kiunga bono mutagete ekero buna linet yake kura igarore kana vote ya bali ruga ritoteba onye Bomas of Kenya ria sokonyora tallying national tallying center emanyekante this for so far onye Fred Matiang'i chikura bwate ni chikura 50 Ruto chikura bwate na 50 totebe onye ne 5 nomo mwa kwana na barayabu is it possible sengenchon na kiorocha na udogo na barayabu onse pi lakini shida kutoka na ki ukwana na to ukwana lakini mbaba kwenda ko implement mbali bare SGOVC yetu akikwaro jona unit opposition mbache the SGOVC JBC abana bachagoteba tochagire gochegi IBC ndiko bachegi ngotete to komana ki accountability framework kibabwate yoko ko make sure chikura cha 2027 ngochiko bachire chiomo roberio chire uya njiko bachio obokora koraiga to kore utisa utiteyo onyo uri utagirete kura nende nero letiru to mente mechando mutu liko tokolete viongozi birareta magenderero korore saizi to edi viongozi bigo tokonyo gochimutu tali mundo goja gotoka ni mangana 1 2 3 mangana itagetama aya alafu gochimwega gochionjoka ndio to mundo utaliko kuona au kolegazi igazi kuone korore wono teknolojia itutagete itutagete chiko tokonyo mutu ali oya mbago toletera continuous voter continuous counting while voting ine era chiko tokonyo tobena accountable 2027 election results. Is it possible sengenje timeline ego se oroche saito 2026 next year mutinyo na nembo chori bwana tako koru is it possible? Yeah, it is possible.
eso uli ekitata gitengelia ngi funding ebe ku youth au no babate the innovation na pia no barabange igona bago tumika energy ya buri bago tumika guchipara esa igana beko nyitumika gukora ibintu biro bya maana eso uli omundu uli para eso uli tabwati gasi lakini ga gutwale gasi tagotige gasi ende para kumenyokana na masigari na macha nagota akorra orore Bia mano ese ngencho ayoro murai ase kiombe kigia Jubilee Youth League nando waterora agency spokesperson ingana kukobore abasa bange chinge barore bagutumia mitandao okorobekana mwanya kumera na totenga ntokabwate na abana siasa ntumaite karaba kurangiria mukutano bona igoro gwate bamba umerante state house aya akenona miskera rodinge kara kurangira na bakurangiria mukutano chinsamo cha kamkunja bantu bagenda abasai barabu wameonekana wanaitana kama chibago tebani kwanya eko nyaga aga clip kawikira go trend status cha basai tumira ne chinsa gitonya saa 5x tukwa na mangana abere moigwera as youths bado yaroreka nga basai bange nigo mugutumia mitandao lakini kwa ground hamuko na kimura kwa ngane no vote no chikura basai mbayo besogete bakubata kura una according to the statistics cha IEBC bado mutagete toteba barabaya tubwate technology the same technology you are using iywe karumutagete gukora no nyino kubuntu atuseme ku communicate mono kora gubura ibororo rekiara why can't you use the same technology otebya basai bande bagenda babwate chikora okay evi tuwakolire tawote biri bande babwate chikora what is the problem ni na kioko nyora abange chigasi bagutoka alafu saizi wachenjeti system yo kolikonde yo register voter registration kare abandu bali batumitwe ground bali ngabange konyora asanaro kwa mountain mall konyora omuntu na riskabu saizi bona babekire se main centers chi constituency go muntu aru ese ward ende mbake ward ngao kwenda ko register to vote na bado chikura to nalire rowakro muntu ekuru atelier okobwa bona egitora kono ki induma basai egitora change saizi ekitoge ndete bakora saizi to beke physical conversation ndoliko beka online chioka nto ko beka online physical leve nyinge asa nagito tumira na bara utobwa kina ki tutagete saizi tochikobeka omurai oratora okienjera saizi tutagete chikura chito njiju ibu lakini nko kutina kiora be kumura yogoro kenjira yet you don't have a voters card you are not a registered voter na kinko kotabiga how na kitora na kibono mota turusiline tobeke gose tobeke edwin torigo vote emitandao nuore nuokoma na baile maite yo bachori obiga bano oinyore mpaka Silvana Susuru na tete ngakaru emitandao njwe ground muri ko genda ground mubwate kura sengenje kura njie to gocha gwakira mutandao te turate banie ke maine ga no maite nga kura teyo to gwakira mutandao opinion polls no mutandao to koiko chiro chio well and good opinion polls gocha na mogote mo alina ndeshwa moko beke birangari kabisa mogo vote yo igabu na mono mukura te matiangi ruto mwate abaruto o lose popularity esengenjo ne yemetandao wane kifika fact that ndotagete action you are not there na kitora akonya nao action intoro lakini etogo itupaka gisegine ne serikali ngora mwisonde gashago akande kanisa wakatoma chiguni usenaki wakaseberekani mikutano yao induma mne vijana eshida togo tuwara eyinda nyetebe ilioka akonyora una ti political party abantu mbaro bali chibaria indwono ndune vijana ndurikonyora capitation enough yoko weka mikutano yeito une chi youth league to weke mikutano national from national to grassroots akonyora una nake kiro tukira tokurangeri vijana oikambaga tobangene ekiyame gekenene tomabona kwa kachisabu lakini mbuya sana Jubilee so Jubilee they have brought about those issues so far we are working on how are we going to make sure that the Jubilee Youth League itakuwa na work from national to the grassroots level already the plans ziko kwa sababu Jubilee is a Gen Z party so there are structures that we are working on that which are going to make sure that we have those young people who have no voters registration cards who have no voting priorities
to come and jump in so that we can now create the future, because it is about we, the Gen Z. It is about we, the young people, to create the better life that we want, because wanatumenga we are the leaders of tomorrow. Okay, we are the leaders of tomorrow, but we have to practice it today so that in tomorrow we become that leader. Because I can't wake up tomorrow and become a leader if I didn't have that vision and the plans and steps from today. So Gen Z ikinda wateina esimure inumora change ekimota gite kenyewe oyimore to konyerosi uyo yapi inumora agere nene kimora agere saizi tutage to rally behind registration voting otwale kurwa yao ekurwa nere go determine na ki omuntu no mutagete gustoma dagiti omuntu natagitaga konya staliko konya ekurwa yao yo mwise korete registration online mora register era saizi era online inga within 24 hours utapata 3 to 4 million turnout ya kuregister online kwa sababu the generation estroji generation tobwade no nyawa bakebale 16 17 saizi technology egendo saizi wale bagotumeka korare iwo onye tokoleta online registration IBC koza naroje tumete serumas naroje IBC aletete no go register online wanda ko verify SS center korare onye bale trigo iko jensi mpaka waji koba on board kwa sababu wono bakoletere makese gasi ya ule na bako register utukoliri ole free wanda go verify mbia mono senga njondo chebire bigendrete kubutuka kigima chideka to bwana chideka isato chuka tukoro murubero yiga riburiane ryo mweri ondaba ngo kuboliri ndonya ko gukurugose ebirangre byao ayabona buna a youth leader from nene agency spokesperson. How can the government or stakeholders ensure that technology and innovation truly empower all youth, not a few? Bakaba saibari batari goche skuru mete na kyomurubiri technology and innovation barabe bakubwatira ni gumembati gusko. Bakubwatira to kona as youth youth very large. Once bono bali basomete bali batasometi na ki technology and innovation era empower all youth. All youth ni onye gutaida ku empower all youth ebo entabatu wale youth advisor kwa ama youth advisory chair ama advisor atokoro eso lina youth yoka ere multi ministry ama ni multi agency kila agency weketumeke na youth togote ama bali basomete na bali batasomete once mpaka wabe on board eso lina ki Olio somete atumike the idea to create ama innovate something. Olio tasomete to use that idea. For example, ya ngelina. Olio somete wakaleta the innovation of e-mobility. E-mobility ikachekanyora na digital ama technology ama digital chikaomerana. Ona kawa e-mobility ika create a lot of employment. Walibaro wabisi, walibataro wabisi. Sasa olinaki wakaleta online tax ekacheka ekomera na e-mobility. Saizi ko nyama ball tuba chipigipigi nyinge nichi e-mobility chiri kitabantu. Udatika kwimukia bantu na taxi bado njije chikalika bantu na delivery of foods, delivery of stuffs. Iwo korabu ebegeti wakizia intersectionally. Tauna chipigipigi chioka no nyo mundu oli hoteli e-mobility bado ngomokonyere ko deliver chindagero chichio bisiri kaliyo kunya utara gose kutomana. Go if we on board all the young people to let on the table, because the big question is okonyora ndoli on the table olio kobeko on the table akobe kwa bugo tumeku mune bicha display Biamono sana Edwin oikaso gochoro wikagaiga sechi studio cheito ebiniri ndo chenga ebiro bya chire chinsani go chachire lakini ndeto gocha konyariwaga tochitumira na ntonya ko batogo sanga amangana na mange arenge tabasai anne asobochori abasai ni go banyare ko bagutumeka bubena bana siasa basai no baguchibareta chibura burwa semisangirikano banyo guitana barabubo kasabanyene karwana kukanira muri benso ko bari bonsi pibanyare ko bagutuma jujumbe ntanyare ko bangwetere ko sengenjo ebiro ni go byachire kukanira gende gutwara omugasomya genda kwego kenemero beri itemitigari karango gosaba nande ogendere gutubwatia asensemo yemitandao yonsi yekerero tubwate buna Ensoko TV, Facebook, Twitter, Instagram na wego YouTube na wego na nchina boko nyabu na Linet Nyambane kukukaniri utware omubaso omotoerero.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Onye kubote libolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lya email ensokotv.ke@gmail.com nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers ekuba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe